Tana mwiri nkulukia kuthima wa kureo ondire thirikari county ciumitie na inya muno kurwajo. Challenge ya cancer atonete nene muno ni late diagnosis. Kana cancer ikagunduliwa when it is very late. Cancer ina mwaka stage inya, stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4. Ika detectwa in stage 1 and stage 2 ni utreatwa very fast. Lakini ya detectwa stage 3 na stage 4 ni nantu bakora thina muno bakiore murimo yu. Kwa hivyo ndo twanjiririe kutha kwina a lot of mass screening mbere covid ya itwalungite masibitari yetu na kontontura mwanya tu screen anto nikenda tuona babe na cancer igundulwa mapema anto bomba kwa matibabu. Bunge na kuathinengi muno ikiri antu arume awingi bara batiturashia kuthimwa murimo yu ondire mubango yu yueta na mbere itwa ina thina muno na antu akuru tora lindis for screening especially for breast cancer na cervical cancer ekuri bako parita muno lakini akuru bakare cooperate bakera kuya for testing nonto wa prostate cancer nonto initially method ya twatumera mbere ko area twaringithacia ingi akuru batenda kuringithwa twacokeri twachenjerie kwa twika tutetumira method ya chariko mbere mukura ya in our centers ni kiarake akaitoka blood sample atestwa akerwa kithea ena prostate cancer kana ateneo netho eneo twa free treatment na twakikisha ati muntu akoya ndawa na akora. Ari ubore kuria mwingi county ni amiru yonthe ni ushomya kuthimwa murimo yu ywa nyimba wingi muno mbere yukulokania mwiri. Twa amiru bonthe ba chomye to screening ebwete kuthitha chwa once a year. Yora ngari enda ngari eta service for a certain period of time no mwanka ye ebwetho service kinya mire to ne ebwetho service ni chekawe tone kethira tuna kathina kau nikira tukomba kuona utethio na boni ati thirikari county rungurwa ngavana Kraito Murungi iba kwambiria mubango yuyu akurwa murimo yu county ne iji lokera utongere bwa ngavana naombere kubwithia more lobbying kire kudikia wa World Bank tomba kwewa mbecha 1.6 billion ila nao siatumika kubwithia full cancer center ndene this region nere kareta machini ira itawa radiotherapy ira itonekana mno ndene uterero kiripotera Weru TV kumatiania mbeta wa Kelvin Kimathi. Tugietana mbere ni ati wandi athwana ni moya wandi thano irachia gishigone bunge yatigania West na ni wandi iranene kiira ingi achia gishigo kia wandi amwe na kwithira nio nene ina mathina ya maingi yario wagi bwarwe no ntunterera nyingi ni ndwanda na kwithira ni mwankene ya county ya Isiolo ni wati burabo nene wandi ni burabo watiete njerene chia maitha kiuma kige chunje kia mwanya kia ntangurutano chia wandi mwandiki wetu wa Nteto Finance na liunganitie na thwana yonthe kwaraniria na kari atongere na antu baraba kwendete kiena kine gichunje kia mbere kia ronororo mwanya. Ni mweya wandi thano chegisio bunge kiatiania West na kinyani onene buru kiringi chionthe kiankana na gisio kio bunge kiatiania East. Amwe ni okwithira rinene obu ruterero itiro kiankana na county ya Isiolo wandi ni there kioneka kwinyeleka bo kadhaa ni manto mwanya muno nendi thina ya uomu. Location ya iti kawandi niyo ya Rwanda kioneka kuringithika bone na nkuruki kumania kinyana kiaramu kia magita kwa magita aremi nabo baitia wabatena maketha ya ubaguna na kumpara nendi koneka ikinyela kia akaribanterei tuterene rwetu Rwanda nara ni indira njumu sana na indira kaingi iti kinyambura ya thainya itaretwa kwa